energy projects iria iguka cia especially the variable renewable energy cia wind na solar ni turatanya that ntuko tuthondekete framework ya energy auctions. Uguo ni kuga mundu wothe ugakorwo akienda guthondeka wind na akienda guthondeka mwaki kuma solar ni tumaritendaga na mundu uri ukuheana bei iria nini muno no turihotaga kuingiria into the grid. Secondly ni turongerera mwaki wa geothermal nigetha tuhote kugia mwaki that is reliable as a base load na at a cost effective price. And thirdly, most important ni turageria kuongerera import kuma Ethiopia na kuma Uganda once we complete the Lesos Tororo line. 60% ya blackout iria tukona cio ikoragwo ni miti ikigwira line cia thitima na ni hoturera a Kenya ta kaida gaka twina mbura geria ututeithiririe gutheria line ici cia thitima iria miti iria kuhiriire line cia thitima nigetha utunyihie incidences cia blackout tondu ni korito riho na irehagwo kaingi ihonge branches ikigwira line cia thitima.